Yes, reka rero nizere yuko mumeze neza mwebwe mwacha mukomeje gutega amatwi Venu TV it's our sports pixel. Rero tugiye gukomeza n'amakuru ari kugenda avugwa mu makipe agiye atandukanye, aho iyi meshi irimo ibintu biri kuba amayobera ku isoko ry'abakinnyi, kandi amakipe akomeye i Burayi yatangiye urugamba rushobora guhindura byinshi imbere y'umwaka utaha w'imikino. Manchester United rero irimo gukora ibiganiro by'ibanga kuri Ederson wa Atalanta, ariko ikibazo nuko kugeza ubu ngubu ubuyobozi bw'ikipe butaremera gufata icyemezo cya nyuma. Manchester United are still discussing internally whether to colonize Ederson drill or go for another midfield. Ati Manchester United iracyari mu biganiro byo gufata icyemezo niba yasinyisha Ederson cyangwa ikajya ubundi mukinnyi wo hagati. Ibi ngibi bishobora gusobanura ko hari abandi bakinnyi Manchester United iri guhisha mu rwego rwo kubaka ikipe nshya ishobora kongera guhatanira ibikombe, mu gihe ibyo biri kuba muri Real Madrid nawo hari ibirimo gutungura benshi. Jose Mourinho already has an agreement with Real Madrid. Jose Mourinho ati biravugwa ko yamaze kumvikana na Real Madrid, ariko ikibazo gikomeye nuko amatora y'umukuru wa Real Madrid ari gutinza ibintu byose. Niba Mourinho agarutse bishobora gusobanura intangiriro y'igihe gishya muri Real Madrid, cyane cyane mu kubaka defense ikomeye no gusubiza ikipe mentality yo gutsinda buri mukino. Nkaho rero ibyo bidahagije, Tottenham are prepared to reopen talks for Savinho. Ati Tottenham yiteguye kongera ibiganiro byo gushaka Savinho. Uyu mukinnyi ari kwifuzwa cyane kubera speed n'ubuhanga bwe, kandi ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazatongora Premier League mu mwaka utaha. Naho Liverpool yo ishobora guhura n'ikibazo gikomeye nyuma yuko Juventus itangiye gukurikirana bamwe mu bakinnyi bayo bakomeye. Liverpool told Alisson they want him to stay here, don't go. Liverpool yabwiye Alisson ko ishaka ko aguma muri ikipe ntagomba kujya. Ibi ngibi byerekana ko Liverpool itifuza kongera gutakaza undi mukinnyi mukuru, cyane cyane nyuma y'impinduka nyinshi ikipe iri kunyuramo muri iki gihe. Ese wowe niyihe transfer utegereje cyane muri iyi mpeshyi? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment utubwire. Iyi ngiyi ni VTV The Way Sports Pixel. Niba utarakora subscribe, kora ako kazogera utazajya ucikanwa n'amakuru agezweho ya buri munsi.